Kunenkinga futhi ekhona kulabantu besimame esishumayela kubo noma esibatshela ngoNkulunkulu. Uthi umuntu indoda noma isoka liyahlonishwa. Umuzi umuntu alikhiphe ngomlomo wakhe ethi ngihloniphe mina umuntu ongalobolile kodwa ulalo umuntu ongalobolile. Uzobona usizo lokulesi sizwe sakithi. Leli soko hlala nalo tshontsha inkomo dadewethu ke ufika uluguqele ulilethele ukuthi athi umuntu ngengiguqele umuntu ongalobolile kodwa ulalo umuntu ongalobolile. Uyibuza ukuthi isizwe sinjani lesi. Ngeke ngize ngiguqele umuntu ongalobolile ulalo umuntu olobolile yini. Namanje bavuka abantu abangalobolile kodwa benza amakhanda aluhlaza ngobala. Shembe hlika nabantu bakho bagade ethena sengozini yathi sikuba sambe nonyazi amen. Bodadewethu imizi yakhiwa ngani? Imizi yakhiwa ngumuntu wesifazana. Ngisho umfana ngakho udouble story akhe ngo first break kodwa mengenawo umuntu wesifazana omganile leyo nto ayikho. Namhlanje sizoba nabafazi abanjani laba abafuna ukuhamba ngamakhanda. Ngathi mina mawufuna ukuganwa wokwenza iresearch uhambe engakubo kwalomuntu ofuna ukumthatha ke ufika ubukunina uthi akuyona lenhlobo evuka ithatha imapiti kodwa wabekela ngezathi ngehla kwamabele besimaka ixoxa indaba ihambe namakhulu amahlombe engathi ubig show ihamba ixoxa indaba. Fika ubheka unina kuqala nawe ntombazane mayethi umfana uyakuthanda ake uhamba uqala ubheke ekhaya kubo la izalwa khona ukuthi uyisindoda yini. Ubheka kuqala la ufuna ukugana khona ukuthi la uyogana khona indoda la uyogana khona noma uyogana ehlathini khona amadoda amahlathi indoda ivele ivuke nje ishone sisesikhule ngathi impuphu ihleli kabi ihamba ngesisiceke lonke. Emzini kayise ngabe iyahlonipha ikhombise labantu mabefika ukuthi leli igceke liyahlonishwa. Ma umuntu angalihloniphi igceke lomzi kayise angamhlonipha kanjani umuntu okuhamba engalihloniphi kubo. Mani ufuna ukugana ungaveli ubona umuntu la esitimeleni usuyamthanda yebo ukuthanda umuntu ungamthanda kodwa ke uyobheka ekhaya ukuthi uzomthola nomfazi noma uzothola umuntu ozokuhlupha ngoba ngeke ikwazi ingane ukuthi yona ngathi unine engashuquli bese uzofundiswa nguwe. Izobe uthathe iplo umthetho ngoba ufuna iqala uthathe kunina.